Yo, ahwafo se de bia meka me Akwasi TV de enema ehu enema wani nase ye de bebrɛw no eno na de bia ye de brɛw media ne gie Opanka metena se dia me ne akuku dam empanimfo bia kyese kroma yenta ehu o na so de bia ye te o mudin me saka opanyika sie bi e wo ha sei ya me ne ba betwetwe nkomo mi angasa me mmoni din mi angasa me nka hwe ba mpese ono angasa e kasa na ahwefo so hu se nipa so masini ofa me pa cho ye fro say we dey edin kan mechi amatiefo nyina ba Akwasi TV so medi ankasa de Akwasi antwi atmen samana ne dodo na edin e de from ye Ras Neene aka ahudifo hene yeah piao ofa Ras Neene aka ahudifo hene ofa utwasini me pa cho sini dodo sei ana wo e wa abanten sini dodo a ewa bonten de sabi so sabi nya do te so atobo abo so na taso edoso wintimi nkan pia na so fa chese adwuma wa yagu kroma na nkofo hwe no ayese ofo nwi no okaso otutu agese ade eche wati ase ofa ubodi ofa nene eke awudifo hene me pa cho eyede na unya edin nene no edin nene de ekasi edi adwene de achia ebehwefra echire no mechire din na se Akwasi TV so amobi ehu edin na se pia ofase echire obema ahwefo nyina hu se din no kwan se na fa so ma na ye dey enyae ofa me pa cho wawale me nware awale de me nware ofa oba me oba baako oba baako oba na bema oye bema pia ofa mpa cho yeka nene o artist ni audifo hene otwasini ni ade ofa wankasa no ufri hene ye wo hene etete wo hefa me free Kumasi krudua ye ye Kumasi tafo aho na me free ye wo me tete me ye bibia okay Matias na is ofa chiremu a oye asantini oye asante de sie kron tafo ahaya na yewo no etete no ahaya no di ne dwuma ye ne ofa eso de abeye ofa nene ofa obetimi aka o first movie a utwa ya kire no die onkai menkai pia ofa na mne na twetwe nko se de bia meka me se Akwasi TV de chese niema emo wani gie niema chese odwe ho a obedwira kwa akire wonti ase na oti ase so a wontimi nkwa akire wati ase me ne ofa na twetwe nkomo no ofa nene ya dodo na anim no kroma se udifo hene se basi ni mu dia ba acting dia opia ni ho panyika se adam guso anu na twetwe nkomo ofa nanse ya tete se awudifo hene ayi my back with the wajan trimi egusu bebre mo amunkrofo odi kan ba tutu ya tete se ofa wona wo ma tutu jesi ni twa sese enkofo ka se wo ba ye no ono no ya awudifo hene ana wo ba ye nti wo ba ye na ase wo no ba be ase ba be condemn ono na ma yisi a wo na awo so me enkofo keka e wa abonte amati bi I don't know person who can kakra. The TFO mekano enye nokra. Tutu yobi o yemi nua pa. Menen na chance ye call ye ba ye bibia. O yemi nua pa up to now kwa da bia menen na ma ye din komo ye bibia. Enti no de enye nokra. Pia ahwefo se de bia meka se atese matemati we ni we no. Aya na ma yemfa nya asem. Se nipa na ngasa antuna numutuo anka ma wo so wanhu bia na wanti bia enkogina ba bi nka ane yese no wayese nso bia na nipa no no wanya achi ofa ma me musa wasemi matese yese wate Ras Neene family entertainment bi ofa eno no eho asem te se de all kan nyina nokre Ras Neene family entertainment atiase ne nipa ye bobra na ewrade ye wadom no ma onimdia nindie no nkan hye kwa eso so timi de tete afoforo a wo mo ba na so de wo wutiri mu no na so kire wo mo mo to so timi de abisum mo so timi de ayebobra ana mo so mo timi de atete afoforo
Piao na offer. Sisi awo ye actor and also what entertainment family. Enti eye sini adwuma na wo kire nkofo ana se bibia nipa ne timi ye bia. Edin kan no na ye manage se me wo Akwasi TV so na ye kunchire se mu person sim na mani ajepa. In fact but the tie ne se unse abrebia me kasa for street boys and the ghetto boys. Sometimes you ghetto boys in the street boys who are nimdia wo mu wono enye nimdia ketwa but ya na emu wo mo what you say eti social master bia from ghetto what you say me ho na me free me buy but baby me free ghetto na me buy and me hwe me nuanom ghetto fo nkole gu nimdia ne me kura wo mu a eni kwa sa me ma wo mo so ye dai eka enti di awurade dodom me a oyi me pie no esa me so me de tesa Ras Neene family entertainment na me bobo wo ma no na akola bi wonim dia na Thailand na me so me de boa no so timi be peke o peke a ye woni me bu ho a onko ho obesesa free sa na ma no sometimes ankola na ya na pu wo mo bia mpaso okola bon be ba na nchen but the more be fra kola bon na trase edi nkomo se ada bi o talent ye we no e ma ne free sa na ma bon no onko ye tina ma botaye ma mitimi de te sa Ras Neene entertainment family Piao said de bia meka na Akwasi TV die me se enema hinta enema akwotete ba bia de ye ya na de beblo ye ni ho a opie ni ho Paul Amanta me sene di kamfo no what I said de bia mka chom se ko Facebook Instagram ko Twitter ba bia be ko bia no wo be hu ye live like ye follow ye afi last hour kura no fa phone no ko Play Store bo Akwasi TV obe say app na trinity kakraka install good phone so bibia ye bia no ye na obeche ho asem miemu say ofa asem me ofa enkrofo keka say ase what sign artist bi any ade bi a musicians bi a dancers no kura na say artism enya artist nko me sane musicians footballers obi otumrika or sports obi oye niema bibiri me sane nipa bibiri ye honkola ne bi okura na wo nyame amana dom ewo no so a metimi boa no ama no so timi preach twen akra de ba urade enti nya footballers ne musicians nko ende bibiri pia ahefo said of achiri mu no ofa yeso ni mbo pa oh meni mbo ba yesi de am say Emre. Ofa so awra mpabo agu ofa yeso otonyum oh wana na make cho so obi a wo get to bia no nyame ma ne nimdia oye bibia obetimi aye okay ofa yansa Emre yansa da JP no what I say yasi nso we eche woto mu a na eyi hwa what I say na say wo ya ade ma ne bro so na afunu nipa ofa yansa Emre no me pese me maw 30 seconds platform na wo tonyum kakra because my hu mateo track bi ba me pese me body pese wa woje na wo to kakra na ahwefo so hu sampa ofa asama wo ka na nya ntro no wotwa eba nwum to a onim ana ba asaso a onim sa ana ba se ya act a na kwa de menko na ba bo body a ja ento ofa me pese me jai kasamu ni ma na wan kasa wo ya actions kakra e ma ahwefo so hwe action de meye na nwum de a meto a ba de be ma wo ba jimedi ana nyipa ba jimedi no metim de sa Akwasi TV no atonum ama tie for aha ya me de no aha no agro no aha na de no ofaso de Akwasi TV we eyese bia nyum a watwa wo araga se obeto a kire we wo gina ha ya ankasa am freestyle na pie free we ye fe no fa wa adwunye bibi creativity what I say ofaso be ma ye o de Akwasi TV e be ma ye freestyle mumyenko hwe ofa mumyenko tie ofa anti o mo twa me se meto ana o mo twa oh yeah sure the boy tie for Akwasi TV Akwasi TV Akwasi TV Akwasi TV ehona minya kasiabo ehona minya ansempa ehona minya efutio ehona mi hutome ehona ti madwendwen so Akwasi TV Akwasi TV me pe Akwasi TV
Akwasi TV. Therefore, red dear, and yamin and meka, and then you'll be a baby. One cassa wo share, one cassa would see the course on what I say. Mr. Facebook, Akwasi TV, like it, follow your page, you know, Nako Instagram, Twitter, baby Abekobiano, Akwasi TV. Last hour, I said, download app no, Play Store, and a BI, ya know better. Mediane, GH, Opanka, Obeti me family, can promise back, me no behind him. Now, that's what I make channel. Omla, oh, me throw. Shoot me, no. I got our pro, dear Go myself, no.